Ja sam Admir Sinanović, dolazim iz Novog Pazara, po zanimanju sam diplomirani fizioterapeut. Radim u spa centru Aqua Spa Termale, gde se bavim masažama i osteopatskim manipulacijama. U ovom poslu sam već 4,5 godine. Vice prvak sam Balkana po pitanju sportske masaže. Na internacionalnim takmičenjima u Sarajevu sam osvojio, da kažemo, već isto dve srebrne medalje u celokupnom šampionatu i u kategoriji sportska masaža. Na svetskom superkupu u Rumuniji sam, tako reći, već uzeo 2 zlatne medalje, gde sam bio prvak sveta u kategoriji sportske masaže i prvak sveta na celokupnom superkupu. A što se tiče sad događaja u Parizu, tu sam faktički jedini koji uspio da donese 2 zlatne medalje, gde sam opet odbranio titul prvaka sveta u sportskoj masaži i po prvi put u istoriji Srbija uzela tron po pitanju masaža, gde smo postali prvaci sveta. Poruka za mlade ljude u Pazaru da nema ništa neostvarivo, znači samo treba se zacrtati cilj i da se uporno radi na svemu. Uspeh dolazi 100%.